Agawid akpay kiti, honey. Padasam ti agawid, tasungatek jay bruha nga asawam dyan. Anya? Di mo't nagsaritaan ta nga agawid ak ita amalam. Tagsubli ak tumanen no bigat. Sa anak mat anagwan, saan ka di? Si kamot laang ti mangibagbagay iti dayta. Intun bigat kan nga agawid. Apay, kaili mon di asawam? Sungatek tupay. Saan gumamit akasta akite? Mauhatan na kumamit. At dadagita anak ko ang mga uray kanya. Nanguro na ti buridag nga anak ko. Sigsigaan na ka na yun ti panagawid ko. Basta di ka agawid. Sungatek di asawam no kunak. Talaga asungatek no natangkan ti ulom. Awagam laangan ti anak mo. Ti ibagam adi ka makaawid ita. Hello, Daddy! Hello, Mimi anak. Sorry ha. Saan pa yung makaawid ni Daddy itawan? Apay ngay! Ururayan ka pa'y mat nga agawid. Tagidan ta amangan, Daddy. Nangan ngaminan damami kan manang layka. Jak pa'y nangan. Tapno ada kagidan mo amangan no sumangput ka. Sorry anak ha. Pakibagam tulahan kadamanang mo. Kini mami, buhay? Jak makaawid. Tada importante a dinaraya ka seminar. Sige nga rod agananad ka kanayon, Daddy. Agawid ak intun bigat. Tainak ikan ni nanang ko iti kwarta dyan. Ikanak iti kwarta nga agawid ha. Wen, adan inlasin ko iti sweldo ka para kin kakiti. Nasayaat nga rod. Rumbong lang amom ti responsibilidad mo kanya. Saan aga po takabit na klaang. Kat mas i-priority mo't di asawam. Laglagi pa mga adotiing karim kanyak idi inaram na. Imbagam asyaklaang ti ayatom dyan. Katuon mat ngamin. Kunampay anapilitan kalaan ang ikasar iti asawam idi. Tapinikot na kakunam. Ngam, kasla imposible mat dagita ngay bagbagam. No pinikot na ka. Kasano ang nagbalin adwa dagiti anak yo. Mala, saanan aday tati pagsaritaan ta kiti. Tilaang may papangkada tati panunutan ta. Kat, kaano nga rod ngay asinaam ti asawam. Di mat imbagaken kan. Ano makagradwar dagiti anak ko iti kolehiyo sa akong to panawan. Nagpayag mat daytan ngay. Manupay atawan ti urayan ngay. Matuo ka na kun nga aguray. Basit la pa nag-anusan kiti. Mabiit nga glabas ti tawon itan. Apay no sinaamon, tasuportaram laang ang dagit ni anak mo. Urayan tati umno apanawen, honey. Naimbag man ta nagawid ka, kite. Ay napangaasim, di ka nagsubli ija syudad. Agdalinaad kan dito'y balay. Tanyat aramidak dito'y balay ngay nanang. Awan na pintas amasakbayak no dituyak latan probinsya. Kat apay ti kunam, napintas ti masakbayam iti kadami ija syudad. Ti panakikam kamalalam ijay. Uray ka malalaak, taado ti kwartak. Maipaay amin ni dyan ti kasapulak. Patintupay da kayo, mairanranod kayo iti-it-itad tinobyok kanya. Sa anak ngagdaw-dawat iti kwartagan ka, anak ko. Jak pagan ano ti kwarta no nagtaod mo't iti daka sa wagas. Nanang, adun tikas kanyak ita. Saan la asisyak tikas to'y? Inuugma pa'y lang amin ti ugali yo. Iso akasta kayo. Sabalin ti panawon ita. Saanan akas idi panawon yo. Iso abaybay andak iti kayat kong aramidan. Saan man nanatangkan ti ulom, kite? Kaano ay adanggam dagiti pamagbagakan ka? Di kay kadi madanagan. Tasyaktun ti agbalin aligal nga asawa ni Jan. Pupuutin nyo to'y kuna, nanang. Ikasarnak to tinobyo. Apaman amasinaan na yay bruha nga asawa na. Nagaduman ti malabsak dita isturan. Kita endak alumabas. Dagitay man nakibiyang atat tao. Hoy! Anyat kitain nyo. Amok ti pampanunutin nyo. Uy ang wendak iti unig yo. Mabasak ti panunot nyo. Hoy! Uray kabita. Tanapintas ti biyag ko. Magatang ko amin akayat ko. Da kayo nga'y. Mangurkurang is kayo.
kasano, day tala makibibiyang iti padayo at tao ti ammo yung aramidan. Agis istambay kayo dito istor ng agjijismis. Pagsasaritaan nyo ti padayo at tao. Iso nga awan asenso ti biyagyo, takasta kayo. Labsak idan. Mayat no makangagmat dagita anagatal tingiwat na. Tapno mangriknada. Amo ka. Nababati pa ng kita da kanya. Naamuda ngamin ti may papan itinobyo. Ngam, anya ko ma. Awan bibiyang ko kadakwada. Kastalatan ti aramid mo dyan. Agawid ka no kay kayat mo. Saan no saan. At ang arod na patiganapanan mi, mainaig iti trabaho na ito eh. Trabaho nga ta, wano, babae. Ay na, agatap ka man ako na akong Flor. San ka di akasta? No di mo kahit nga agapata, san atila at atapam. Sika ti agar aramid iti pagapaan ta dyan. Aglablabos kan. Saan laanam namin san arinugitam ti ulok. Namin adon. Asino mat ti babae asaan nga agatap iti kastangar aramidam. No di ka mamati sa lang, awan maramidak. Kahit kumusta da kitubing? Kanayon da kadamagan kanyak. Kanayon kamot ngamin nga awan dito'y balay. Uray day off mo, awan ka. Amok yan. Addamanen sa balingar aramidam. Marikriknak dayta. Makaammo ka, no pagatapan na kiti Daves. Basta siya, nadalos ti konsensya. Awan madi ngar aramidak. Kaya't kon asinaan ti asawak, papa. Ngam pampanunutak dagiti ampo ko yo. Makaama dagiti anak ko. Di kag dardarasudos amang ngedeng anak ko. Panunutom kumapay anaimbag. Sa kanto ag desisyon. Papa, marigrigatan akon iti sidong ti asawak. Namin adon aginuliban na. Ngam kanayon ko apakawanan. Tatiam mo agbalbaliwan. Ngam awan samot pa nagbalbaliunan, papa. Papay, adda ka di manen babae na? Awan pa managnak ko. Ngam marikriknak, papa. Kabisadok ti style na no da babae na. Tanamin adon anapadas ko daytakan ko na. Iha, amangan mat no atap mulaing dayta. Pasaray saan amaturog ijay balay. Seminar ti pampambar na arason. Ngamjak pa dyan. Iha, Aginggat ka anong agtutuo kak itisidong ti asawak, papa. Makarebrebelde pahikit din ti panunot ko. Kasla kayak kumatan ti aglalaki. ay saan iha? Di mo aramidan di kasta. Agparbang ka kuma. Nagitilat tananak mo ti panununam. Tapno maliklikam tagarami di ti basol. Ikararagam latan di asawam. Tapat check ngagbalbaliw tumot lang dagay. Kanon to pahi, papa. Kano? Talaga at di mo sungsumbatan ti awag ko dyan, ha? Makitam ti aramidak ita. Awagak ti numero ni bakit mo nga in-save ko dito yung cellphone ko. Di na amo nga inalak ti numero ti bruha nga asawa na ka. Siyak ti karkaritam. Iso para makita noan niya ti ibunga da ito yung aramidak ita dyan. Mami, adda awag yu. Adto ti cellphone yu. Ne, asino nga tada ito nga umaw-awag. Barumot a numero. Sungbatan yun, mami. Tanak pa ituloy tar aramidak. Sige, anak ko. Hello? Asino da ito'y? Hello? Ada ni Jan dita? Ha? Apay ti asawak? Asino da ito'y? Sumbatam ti damdamaga. Ada ni Jan dita balayo ko na? Uwan. Agin ina na. Ta day off na ita. Apay ka di? Pakibaga ata umay dito'y dagos ko. Pangaasim ta di mo lakdan ni Jan nga umay dito'y. Asino da ito'y kunak? Siyaklaan matket di tilimad anobya ni Jan. Aniya? Nabayagan nga da relasyon mi. Nga ilimlimad nila.
Tadi na kaya't nga agiskandalo ka. Ngamkit di, kanayon na nga ibaga kanya, ama pilpilitan la amakidan na kan ka. Ta ipagpagapo na lang kano kadagiti anak yo. No awan anak yo kano, nabayagan a pinanawan na ka. Anya, nagpuskol matan ti rupam amang ibaga iti kasta. Awanan ka iti bain a babae. Sikat ni awanan bain, ta idaldal mo ti bagim iti lalaki asaan mat ang mga yatyan ka, bye. Ti awanan bain a babae. Kunak tupay ka, nga damanan babae day jay ajan. Kastoy kanilatan a kanayon tilaklak amak iti sinong ti asawa. Agtutuo ka gapo iti panagbababae na. Mami, papanan tayo ka di. Ape ang nagdadakkel dagiti bag tayo. Pumanaw tayon iti dayto abalay anak ko. Panawan tayon ti amayo. Ha? Ay, saan Di tayo panawan ni Daddy. Kaasimat, awan kadwana. Adda kadwana. Ado, dagiti babae na. Ha? Pasensya ka na anak ko. Diyak ko makayat amaaman nyo ti inaramid ti amayo. Ngam nasaysaya at numaamuan nyo. Tapno maawatan nyo, no apay nga aramidak ti kasto ita. Nabayagan nga isuksukat na tayo ti amayo. Ngam di nala ibagbaga. Adda sa bali nga asawa na. Asino nga'y? Di yun amuan no asino. Basta kas jay ti ugali ti amayo. Sipod babasit kayo. Nauma akon ang masaksakitan. Iso a pumanaw tayo langan. Itad tayon ti waya-waya ti amayo. Ala, agnaid kayon diti balay, anak ko. Talaga di agnaknakam da jay nga asawam. Wan nga rad, papa. Nauma akon iti kastoy a sitwasyon ko. Tunggal adda maamuak a babae na. Kanayon ko asugudan ti babae. Ngam ita, manjakon. Nauma akon. Nabannog akon. Ala, baybay amon iha. Tano talaga nga awan denggan na. Basta itad na ti pagrabangan na kalagitan nakyo. Ngam no kaya't yuwan, idarom yu langan. Saanan, papa? Tano mabalod. Sigurado asaanan ang makaitad iti suporta dagiti anak ni. Eket ala, makamu ka nga rod, anak ko. Kamaudyanan na, kabukbukudan kamatlaangan dyan. Kukwa ta aminan akanituta, taawanan dagiti disturbo iti biyag ta. Pinanawan dakmatan, diyag din natan dito'y balay. Sayang mo to'y balay, nawanag na yun. Ngamada kondisyon ni Flor, honey. Ha? Anya dayta? Masapol ka nung nga on time ti panangtid ko iti suporta dagiti anak ko. Tapno saan nga agdarom. Anya? Talaga arupat kwarta day nga ex mo niya. Nga mana, pagustuam ti kayat na. Basta itad mo kanyak ti sweldom, tasyak ti mangtad iti kwarta dagiti anak mo. Ha? Oh, apay kasta ti reaksyon mo. Di mon samat kaya. Saan man? Kaya't ko, honey. Ne, adamot si mangpet akas kanya. Naggapon nga ta daytoy. Hello? Hello? Insend kon ti allowance dagiti anak mo. Nawat mon? Siyak ti binilin ti asawa amang tad iti kwarta dagiti anak yo. Iso nga intad na kanya ti numero apang isendak iti kwarta. Anya ka di dayjay 2,000 nga insend mo. Good for 1 week, wano anya. Anya a good for 1 week. Good for 1 month dayjay. Bye. Awan manamnamak kini dyan a suporta dagiti anak ko, papa.
Iso nga agabrod aklaangan. Anya, apay, saan namang mangtad iti kwarta na kitang nakyo? Jay kabit na timang mangted. Ta iso siguro timang igigam iti sweldo ni Jan. Nagbasitit itad na. Saan nga umdas day jay? Iso apadasak ti agabrod. Ayan ti sweldom, Chan. Antoy, ilasin mo ti para kadagitan nakuhan. Ay nasaanan tani. Dakkelan ti Chan ko. Umadanin ti panagpasngay ko. Sa nabale, tadamag ko. Nga umadanin ti flight na. Agabrod mat gaya man jay ex mo. Imbagak ama si Kuga. Iso apadyak ama awatan na day jay. No awan maitad ta kadakwada. Di, nagawid ka mat, Kitty. Wan, taumayak mat lumangab iti pres ko nga angin. Nyamtap no ibagak kada kayo anya. Saan akon akabit ita, wan? Kasi ninaanan ti asawak JX na. Kitda kami ti agdandan na ita. Ay nakite, umay kan. Agawid tan. Kababain dagitang ibagbagam dito istor. Ay nananang nasaysaya at numaamuan dati agpayso. Tapno saan dakon asar saritaan itiliklikod ak. Katapno sardangan dakon at chis-chismisan. Ilibre kayo mangkide. Ala, agorder kayon iti meriendayo, tabayadak. Kakaiso na nga adda paggatang. Iso nga ilibre kayo. Amin a chismosa, kas kada chismoso. Kitty, Oh, apaya kasta tilangam asimang puat dyan. bad news, Kitty. Nalugi ti kumpanyami. Iso nga agsaran ni ti mabiit. Anya! Kat, kasano nga rodan? Sapay addan anak ta. Ay, sumapul kay ti sabali a pagtrabahuam. Saan amabalin a maistambay ka? Ta sa anak a nairuam nga awan kwarta na. Daytoy lang ti sweldom. Wen, Kitty. Anya nga ron ngay. Ano santa bakit? Tanarigat mo ti sumapul iti napinta sa trabaho. Ay, makauman ti kastoy. No di mo maitad dagiti kasapulan mi nga agina. Nasaysaya at laapanawan dakan. Anya, di ka kumamatag sa uy ti kasta, Kitty. Makauman ti kastoy. Kanayon ang mabitin ti kwarta. Ay, maistresak. Makapabagkit yawan makukwarta na. Kahit anya nga ron ti planom ita. Ta nagawid kayo na iti anak mo, Kitty. Ibatik ni anak ko kada kayo tagtrabaho ak nanang. Anya? Bantayan nyo ti anak ko. Di kay madanagan. Tanuad dan trabaho. Pauitan kayon to adagos iti kwartayo. Ala, agawid tan, Kitty. Agkita tan tumanan. Uraim tawag ko, ha? Sige, Lloyd. Sapay ko ma. Tasyak laang ti babae iti biyag mo. Katuan mo, si kalaang tilaw ko. Ayun gaya. At iti kwarta mo. Ah, Agyaman na, Lloyd. Dahit na tinakainlabak kan kakit. Naparabor ka. pa. Si kamot gayam dyan. Sumrak ka. Nagyaman ako pa. Ah, pa, damag ko nagawid ka nun ni Flor. Ah, wan. Nakabakasyon. Mala, agtugaw ka. Tayabak dagiti ubing. Kanti anak ko. Apay nga dakan. Anyat masapul mo dyan. Umaya ka kita iti pamakawan mo. Kinapudno na. Nabayagan na nagsina kami kinikiti. Awan bibiyang kuno nagsina kayo wanusan. Flor, pakawanan ako ma. Pasensya no man manuak ang makaita diti kwarta. Tawanan tayo sigod na trabaho. Pa-extra aklaitan. Saka lang makapanunot ita, tabi masitan ti sweldom. Ngam ididakkel ti sweldom. Agsasarunot ti babaim. Lipatan ta ko man din napalabas, Flor. Dinak mandaran ang mga ramid iti kasta.
Tanarigat alipaten ti panang paspasakit mo kanyak iti kalabas. Nakailiw-liwag akmatkit din. Ngamjaklat tamalipatan ti saem nga impalak ang mo kanyak. Diyan. Pakawanan na ko, Flora. Patpatgan kayo karakitan anak ta. Palubusan na kuma amang sulnit iti nagkurangak. Pangasem. Kitty! Kumusta kayo, nanang? Ay naimbag man ta nagawid ka. Masikog ka, Mart. Ay, mala, sumrak ka. Nanang. Umayang agpas ngay dito eh. Kahit ayan tinakasikog kan ka ngay. Awanan. Nagpukawan ang kaslasok. Aniya, ay nakasano nga rod na itan. Diduan ton ta anak mo iti kinabalasan. Anya nga rod. Talaga akas na. Uray tada kayo mat ang katulungak ang mga awir kadakwada. Ay nakapsuta ko nanak ko. Adon, tirikrik na kitibagik. Agnakam ka kuman. Nailawan ka ni tinaminsan ngam inulit mo matmanan. Ala, ano sanyo ka di? Tamakasapulak tulat ta itibak ng alalaki ang mga kasar kanya. Papa naman na nayakat na ikan anak mo lang. Adda sir kak at trabaho nanang. Dakkel ti sweldo. Iso nga ano sanyo nga awiran dagiti do ang anak ko wan. Bumawi akto kada kayo nanang. Promise. Sige nga Rod. Ulita ka, nakapsuta kon. Isong agnakam ka kuman. Kasi dagiti anak mo. Uwan ka di. Ay nadi kay madanagan. Bumaknangak to. Mami, pakawanan niyo kuman ni Daddy. Kanayon nga umay dito'y balay. Di kay kadimasyan kan kuana. Apay, kaya't yo amakaden naman ang ti amayo, anak ko. Wana, kaya't ko ama bukal man ti pamilya tayo. Uray ni manang ko, kastamot lang ti kayat na. Ala, makaammo kayong arot. Okay lang ang kanyak. No awatan nyo man ang ti amayo. Awan problema. Ipagpagapok ka dagiti anak ta. Iso nga inawat na kamanen dyan. Ngamla dingitan. No saanan akas itisigod ti tratokan ka. No nalailo ak idi nga asawakan ka. Saan itan? No naasikaso ak idikan ka. Saan itan? Isa pang nga asim. Tadi mo sa pulan dagita at tratokan ka dyan. Uwan, Flor. Maawatak da ita. Pagyamanak hindi. Ta inawat dakmanen. Ulitak. Ipagpagapukla ang kadagiti uping. Ngam di ka madanagan. Tanabayagan anapakawan ka. Ngam pasensyakan. Tadyakon maisubliti sigod at ratokan ka kas asawak. Kan agsinata iti pagturugan. Imbagak daytan kadagiti anak ta. Kat maawatan dakmat. Agasawa talata ngam saanan akas iti sigod tilinangan ta. Uwan, Flor. Maawatan ka. Tamok abo nga amin daytoy timading inararhamid ko iti kalabas. Para. Oh, at titibayan ko manong. Adaak manan dito'y lugar mi. Masikugak manan asim mangpat. Anyan ti kastoy agasgasat ko. Kanayon lakit din nga awan na pintas agasat ko iti lalaki. Asidag akong di tabalay ni. Apay anagado ti tattao di tabalay ni. Apay, anyat mapaspasamak dito'y balay. Ay, pagtanagawid kan tite. Di biyang mo ti pangkuntakan mikin ka. Natayan ni nanang mo. Natakin sa kano. Anya, saan? Saan pa'y amatay ni nanang ko? Kasapulag tinag. Kasano kami pa'y itan nanang?
Panlunton ti apo ko. Ngam di mo matin na oray anay pasngay ko ti may katlo nga apo ko. Pasensya ka nanan. Natay ka di ka man lang na ipayan itinapinta sa panagbiag. Sorry no pasig a problema. Kan pa ka ibabain ng team papaay ko kan ka. Patpat gan ka unay nanang ko. Diyos ko. Pakawalan na kumay tiyado ang nagkurangan ka nagbasuna. Diyakon aramidan ti kas inararamid ko iti kalabas. Diyos ko. Iso at tulungan na kuma ang mga barwanan. Tapno mailintag ko dagiti bidot ko. Apo. Ita anay tabo ng tinayo. Anya ngayon ti plano yu adwa, Irma kan Lori. No siya, ituloy ko ti negosyo ni nanang. Sayang dagiti suki na. No awan ti mangituloy, anti. Ayun mayat day ta na panunot mo, Lori, kaanakan. Wan ano da pagpunam, nawan ngay. Ang mga nagpatinggalaang mananday tayo ti plan-plano. Ano san mikin nila kay ko ti ang sapul iti pagutangan mi. Adamot siguro mayat nga agpautang. Ado, ti mayat nga agpautang. Nulakit di ammom ti agbayad. Si kangay mo't Irma. Jack pa'y amo antiteryang. Awan ka di mo't nagtulagan yu kan Juni nga asawam. Di mi pa'y nagsaritaan ti maipapan iti day taabana ganti. Nasaysaya at no itapay laeng. Katrugyan nyo matan ti agplano para iti masakbayan nyo kakaanakan. Da kami iti asawak tag na di ti day tabalay Lori. Da kayo ti pumanaw. Di ka madanagan manang Irma. Adda kalapaw mi iti asawak. Saan mi nga almanan ti kalapaw day dinanang. May ka nasayatan no kasta. Jack kaya ta si kapay lang nga kabsat ko matagbali na kainagaw ko. Sa anak ang makiinagaw kan ka manang. Sige. Agpakada akon. Tamasapa kami amapan iti pwesto inton bigat. No kasta. Talaga ngayon tuloy yu tinegosyo arinugyan day dinanang? Wan manang. Sayang mo't day jay. Kat, ada nga ron na utang niya kwarta. Adda impabulod ti kabsat nila kay ko manang. Kita ama, ang mga numabangkrap ka. Kat may lumlum ka iti utang. Narigatan. Naorlan mo't ka ni Lori ti lumabas bakit? Aglisi ka man takitaag. Ay na, kaasimot na kita nga agasawa. Kariton manen, jay durdurundan. Lako na siguro mananti karga dya karitunda. No apay pay lang amin nga agbambanog da nga agisursur-sur iti lako da. Kat adda lang arudan jay pwesto da. Kurangan dati mapaglakuan da jay pwesto da. Kahit da siguro ti bumak na nga dagos ha. No siyak, dako narapaapan ti bumaknang. Nasaysaya at matlaang nga tay simple apan nagbiag. Narigat no na nga ito unay tarapaap tayo. Kat mamirmiraw tayo lang mat. Lakwan lakman iti soft drinks ang titiryang. Nasapa kayo anagawid kan lakay mo kaanakan. Ay, wanta ni nagbara mo ti panawan nante. Sana ka makatrabaho no napudot. Masapa kayo ngamin arumwar tapno maasikaso yu anaimbag dagiti mulayo. Okay lang ante, ituloy mi langan inton bigat. Dua nga oras yun sa mula nga nagtrabaho. Nasurok mo ta 2 oras sa ante. Duakit kagudwa, na kayo umot. Nan, mangtid kay kid din itigat katanga kante. Kan tinapay mo ta na. Katay bayad mo nga Ay, nailis tayo kailangan te. Bayadan minto mo lang no makasingir kami. Ay nakaanakan at idugan ti listaan nyo dito itersinak. Bayadan minto ka di. Una yan na yan te. Anyan, aggagat kayo ngamin Kitaam ni Lori akabsat mo. Awan apulos utang na dito itersinak. Didak man mo't ikumkumpara iti day dya Lori ante.
Urag kapsat kami, saan kami ngagpada iti ugali. Sana siyak di tao, ana nga tuunay tarapaap na. Amok ti makontento iti adda kanya kanti. Ay talaga Ado, tinagdumaan nyo iti kabsat mo. Ni Lore, na diskarte la unay. An-anwan tayo, ayang amin ti sobra kwarta anti. Kat matay tayon tumalaan. Mangmangan kalakat iti mamintalo iti may sangal daw, mayatan anti. Anya to orasin? Kamsan pa'y anaibos tinating alako ta, Lori ba kayo? Wan nga rod Sayang, no sana marispos na gito. Ano santa pay laang lakay. At dapay matidwa nga oras. Barang ado ti umay gumatang inton madamdama. Sapay la kumaa. Ungayam, ibaon ka man pa'y iti ayan ni Nana Susan. Ingka man kitaan no simang patay sibuyas nga order ko kan kuana. O sige, sikapay lang ang ngarutagla ko. Anyat kukum diti balay, Lore. Imayak tamang tedak ko maitinatang manang. Amo mga danateng mi amulam eh. Sa bali a klase tinatang daytoy manang. Apay, libre day ta. Tiyo ila ko. Saan mat ngamin amagatang ije palengke. Ay, nukas ka. Maluglugi kayon. Kastamot at talaga tinegosyo manang. At datay aldaw abas iti mapaglakwan. Ay na, Lori, ayan. No siyak ti sika, isardeng yun dayta. Sakbay adakkel ti malugi kada kayo. Aggarden, wano makipurdiya kayo langan. Makabawi kamin tumanen amanang. No apay mga minan na nga to tarapaap yo. Ambisyosa kan ambisyoso kayo mga min nga agasawa mo. Tapno saan kami amarigatan unay manang. Tapno mapadasan mi matigumin awa ti biyag na. Nataltal na kan naragragsak no simple laang ti panagbiag, Lori. Diyo ka din arapaapon ti bumaknang. Tamaustel tay tumala amin. Awan bumato dito'y lubong. Anya ti may imbaga dya kabsat mo? Ay, nang tadi tinatang Saan ka no anagatang iji palengke? Naimbag man, ta di na impabayad kin ka. Ay, jak mo lawatan ano ipabayad na. Ay, namaluglugi ka no matan tinegosyo da. Apay ngamin adida isardeng no maluglugi ta. Amo man makadagijing agasawa mo. Kaya't da siguro adakdakkel pa'y timalugi kadakwada Sabagay, awan bibiyang tan katakwata. Ta saan mo't adata ta agriga no bilang malugi ta. Ay, wana, makaamuda ni tibiyag da. Nalugi ta iti daddu maalako ta bakit? Ano san talakay? Makabawi tanto. Aywan, amangan no adda mula dagiti kakabsat mo anatang. Sanda ka no pa nakaapit? Damagam kinimanang mo pilar akabsat mo. No adda mo na apagangkatan itinatang. Sige, barang adaan mo na analaklaka apagangkatan itinateng amay lako. Wen, saan ang mabalin nga isardeng talatan ti aglako? Di ta mapukawan itinamnama lakay. Patyak ang makabawi tantulat na. Sayang tinarugyan na. Kalpasan ti mano atawan, nakagatang tamatlangan iti lugan ta. Santa na marigatan iti negosyo ta. Tandan serbis ta apangangkat iti ilako ta. Wen nga rod lakay. Ayon gayam, gumatang ta iti materyales. Tapno malpasin ti balay nga ipatpatakdir ta bakit. Sige, sikatimang plano. Tawan amok no may papan iti day taabanag. Bakit? Gimatang gayam daluri iti lugan ta. Aya! Amangan no second hand mag. Diyak amo ano second hand tayo dyan. Napintas pa man. Ni, nangalaan da kumangay tinggatang da. Kahit nakaurnong da siguro Nabayaga jak nakasarita ti kabsat ko. Mapanak tuman itayan da inton madamdama. Ne, asino nga rin ti mga sikaso iti anak ta. Kahit ada pa panak ba kahit? Ikuyog mo pa ilang iti papanam Amok tumo lang itayan manan ni kumparem ti papanam. Ingkay man sumukmon iti araken. Bili bakla unay ken kalori ka anakan. Ininot mo't laengen amatungpal ti arapa apyo nga agasawa.
No si bibiyag kumapay ti inayaw. Sigurado ang maragsakan dayjay. Sayang nga rod, auntie. Jak na pagnamay ni nanang sakbay anatay. Sana bale, tagin inanan ti inayaw. Ay wan, materialis mo di nakitak nga in-deliver da iti ayan niyaw. Wan, auntie, tapno malpasan ti balay mi. Wan tapno at danto ti pagturugan dagiti bisita yaw. Ni manang Irma, auntie, adda nga ta di tabalay da. Nakitak ang nagpalaod ni manang mo. Nabayag matan asaan kami ang nagsarsarita, auntie. Nagadungamin apakakumkumikumak. Kumusta da ngatan? Kas iti sigud no anya ti biag daydi. Isulat ta nga aging gayta. Medyo adda ngamin ti sadsadot da. Sa bali mo ti kapanunutan da nga agasawa. Diyos kan sandwich manang Irma. Agmerienda ka pa'y. Nay, pudno gayam tinadamag kulore. Nakagatang kayo ni tilugan niyo. Un manang, tuy balay ti sumaruno a project mi. Barang malpasan itaabulan. Ay na, ananwan niyo ayat tidakkel balay. Mayat lang arog ti balay yun. Pag naidan mi amanang, Ay naading ko, naragragsak ti biag no simple laeng. Kitaan na kami itasawak. Naragsak kami. Awan problema mi. Tamangmangan kami 3 times a day. Saan kami nga agarapa apitian niya ladita pagbaknangan. Kontento kami iti simple pa nagbiag may. Iso ada kayo, suruan nyo man ti makontento iti biag. No niya ti adda kada kayo husto day jayan. Pasikat kay mga minunay mat. ha? May samot anak yo. Ape masapul nga gipatakder kayo iti dakkalabalay aya. Nabayagan nga arapa at mi dayta manang. Ay, di kay lama kay did na. Masikuranak man iti kasta nga raramidin yo. Numatay kayo, di yung malamay tugot ti kinabak nang yo. Sayang lang ti bannog yo. Kat, tawidan to ti anak mi amanang. Aha, apay, amoyaw, no anyan tot pangusaran na iti ipatawid yo kan kwa. Amangan no isugal nan tumalang. Sayang, tinagbannugan nyo no kasta. Bakit? House blessing delore ita. San ka amapan? Masadutak. Sigurado nga doon ti sagana ta. Ken agkakaimas laki di tandada. Tamayatan ti biyagda. Ay, ananwanda kumayat, ado kinabak nang. No siya ka kay kayat ko. Tamairanod tayo mat iti kinabak ng da. No kas di nga agpaskan da. Ado, timakan bakit? Numatay da, di dan tumala may tugot na kita. Ay, uray puputan da. Adula amin. Apay adi kay napan iti house blessing ti kabsat mo nga ay Irma. Masaduta kanti. Nagado ti sagana da sika. Ken ado pay ti inwaras da karne. Ken impa-take out da amin anabati amakan. Ay, awan serbi ti adwa kinabak ng ante. Ha? Ay, sabali mo ti sungsungbat mo kaanakan. Apay, maitugot da nga raw, ti kinabak ng dano matay da. Una yun, ti kasta ka panunutang balasang ko. Kat agpay sumot ante. May mayat mo't lang ti simple pa nagbiyaga. Kat, nasaysaya at latamot no adda urnong tayo. Tapno adda mausar no adda emergency. Ita akabailan tayo pa'y ti agtrabaho. Agtrabaho tayo. Saan tayo nga amo? No anya ti mapasamak kadagiti sumarsarunong aldaw kaanakan. Day tangarod ka tante. Saan tayo nga amo ti mapasamak? No kanibusanan tayo gaya mon. Ay na, diyakam mo kan ka Irma. Adalat tabaribar nga isungbat mo. Maditirik nakbakat. Itiks mo man ni Manang Pilar. Ay supay lang tagbantay di pwesto. Anyat mapaspasamak kan ngay Orlan. Naurnong siguro abannog daytoy. Aginanak lang. Mayatin dayto intun bigat. Ay, amang ano anya dayta. Ay na makapadanag kamot. Kapailak na ito'y bakit? Di nakpakadanagan. Manong nga aldawon dayta arikrik na lakay. Panagkunak, masapol nga agpa-check up kan. Agpa-check up akin ton bigat bakit? Apay nga inton bigat pay laeng. Mabalinmot nga ita. Rabiin. Awagak ti ka anakam,
Taiso ti mangimaneho iti lugan. Inton bigat layangan bakit? Siyak ti madanagan iti kas na kasasaad mo lakay. Mala, mapantakit din iti ospital. Kumusta ti kasasaad nila kay mo, Lore? Na-discharge iti kalman, anti. Madama nga agpapaimbag iti balay. Ay, dakkel ti magastos mi iti agas na, anti. Asino ngayon ti mga sikaso iti negosyo yaw? Ni manang pilar pailaan nga ipag ko, anti. Ala, no kasapulam ti tulong ko, adda aklaang dito'y kaanakan. Kandiyo liwayan ti agkararag. Wananti, agyaman ako unay kada kayo. Sipod pimusay ni nanang. Kitda kayon titimakdar amay kadwa nga inami kinimanang Erma. Niluri ti kinasarita yu itay, ante. Wan, di mo nadamag ang na-ospital ni Orlan. Ni, sana. Na-ospital ay, ante. Wan, kaaw-awid dalaang. Dakkel kanu ti gastos da iti agas nila kay na. Daytan ti bagbagak. Ha, Uray bak nang ka, di mo malisyan ti sakit, ante. Bimak nang dalabasit, kundi pa sosyal damutan. anyamot ti kasta nga ibagbagamon, Irma. Imbes amaragsakan ka, tanapintasan ti biyag di kabsat mo. Si kakit di ko mati numero 1 amaragsakan para iti kabsat mo. Takabsat mo ka nga road. Kasan mamaragsakan na ka, nagalas mo taramid da. Agpalpalanggwad damot, ante. Saan damot ana palangguad? Napakumbabadan tupay. Ay na, uray adu ti kwartam, uray adu ti sanikwam, di mo malisyan ti sakit, ante. Kitaan niyaw, kat iso da tinatamaan. Kunak tumang amin, may mayat lata ti simple pa nagbiag. At least, adda ti pagpaagas da. Ngam no da tayo amamirmiraot ti agsakit. Pangalaan tayo nga rod, iti pagpaagas tayo. Iso asapay kuma, tadi tay agsaksakit. Kundi pa sosyal da ngamin, idibimak nang da. Kitama, nagsakitan di abirat mo. Apay, di ka mabutang ama karmay ti kasta nga ibagbagan bakit? Apay akas tamot ng tituno ti saom si ka, Johnny. Saan aya akaguram, ida? Masya anak latamot nga uray kas kasano. Tamasakit kit nga rudan ni abirat. Uray ka sa nupay ti kinabak nang dan, umakaptan da iti sakit. Maibus mutlaang da ita kwarta. At least, at na pagpaagas dano bilang laang. Datayo nga'y, awan pulos urnong ta. Awanan na. Urayan tayo laang ti pupusay tayo, no awan ti mayat at tumulong ka tayo. Bakit? Mangan ka iti adula kay. Mangan ka iti nasustansya at taraon. Ti anak ta. Nangan ka dingutin bakit? Nalpasan lakay. Pinaturog kon, tadaklasin na inton bigat. Tinegosyo tayo nga'y. Ni manang pilar pala ti makaamo. Iso tinagboluntaryo nga agbantay itabulan. No sa anak ko man nagsakit. Data ko mati mga asikaso iti negosyo ta. Ala, tikit di pa nagimbag mo ti panunutam, lakay. Ang mga numaibos ti kwarta tayo bakit? Agkararag tayo, lakay. Ni Apo Diyos ti mga gaskan ka. Ay na, agyaman tayo iti Diyos, lakay. Naimbagan kamot laangan. Wan nga rod bakit? Agyaman tayo ti Diyos. Mapantayo makimisa ita, lakay. Wan bakit? Sa nabale, tada ni manang pilar nga agbantay iti pwesto. Nagasat ka launay kadagiti kakabsat mo, lakay. Suportado daken ka. Saan akas ijay kabsat ko asubirbiyada? Kontrabida kanyak dayjay. Ay, jak maawatan ti kasjay nga ugali ti kabsat ko, lakay. Johnny, ayan mo. Apay bakit? Anyat mapaspasama kang kan? Maulawak. Bakit? Natalimudo ka matern! Irma! Ang mga nodat extra kwartam dita, antitriyang. Ananwam ti kwarta, Junay.
Intaray mi di ospital ni bakit ko. Anya, apay aya, naan-ano. Natalimudaw, anti. Kat, anya ngay ti resulta ti check up na. Awan pa na ibaga ti doktor, anti. Mano ti buludam. Anti, 5,000 ko manood da. Ala umpay laang tay pag-purchase ko kuma. Anyat ko na ti doktor, lakay. Irma, bakit? Masapul ang maopera ka iti kabiitan na panahon. Anya, Dakilagat at ti kasapulan tayo, bakit? O saan ka maoperaan? Ang mga nadaktakas pwede mapasamakin ka. sana mabali na maoperaak. Pangalaan ta nga iti kwartata. Awan kwartata, lakay. Masapul ka no ang maoperaan ni Irma akabsat mo, Lore. Dakkel agatad ti kasapulan da ita. Anya? Kat gaputawan pa'y ti kwartada. Nagawid da idi kalman di tabalay da. Apay ngay nga taadi da masidag kada kami, anti. Babain da lakit di kada kayo balasang ko. Madingamin ti panagsasauda kada kayo idi. Nupay kasta, tulungam ti kapsat mo kaanakan. Kasapulan da ti tulong yu ita, adimteng tirigat da. Mala, mangan kan bakit? Ag nangakatasubuan ka. Narigat kayam ti kastoy, lakay. Narigat tagpaagas no awan kwarta. Jak pulo simpagaro pa makapta na kiti sakit. Kumusta kan, manang? Ni, si kamot gayam, Lori. Nakitak asilulukat tiri daw yu. Iso asimra kaklatan amanang. Nadamag ko kini antitiri ang ama sakit ka. Apay mat adi kay nag-text kanya. Panahon kayo pa, Adwa. Tapno makapagsarita kayo. Apay adidak inawagan, manang. Mabain kami, ading. Amo kadakas dagitin sa usawang ko kada kayo, idi. Tinagibasit kayo pa iti asawam. Kalpasan na. Umasidagak matlagayam kada kayo. Kababain na. Awanan day takada kami, manang. Kat kasano, ipa-schedule tayon ti operasyon mo. Tapno masigod no anyaman day taan nagtubo iti tiyan mo. Ken nakasaritak ti doktor mo itay. Masapul ka no ama operan ka iti kabiitan na panawan, manang. Kasaritak ni Orlan, da kami ti makaamo iti kwarta ang magastos. Ay, sana na din ko. Nakababain launa yan kada kayo. Masukatan ti kwarta, manang. Ngam ti biyag no awanan, di mon maisublipay. Agyaman tayo iti Diyos, manang. Successful ti operasyon mo. Agyaman akunay kada kayo, ading ko. Kada kayo iti asawam. Di ka agsangit, amanang. Naragsakak lang. Tauray nagalas ti magbagami idi kada kayo. Tinulungan da kami lata. Saan mat amabalin abaybay anda kayo, manang. Agyamanak. Noawan kayo at timulong kada kami. Ang mga noimpan kun. Narigat gayam tawan urnong na. Tawan kautan no ada emergency. Iso ngayon to nagimbagak. Agagatak tumutan. Da kami iti asawak. Tuladan da kayo, ading ko. Biyag di tao. Sa dino ti ayan ni Cheska, apay adipay laagawid. At dapat lararamitan na iji pagadalan, nanang. Anya pay laang ter aramidan na ijay. Agikatkit din. Ti plano na katilupas na itaatawon ti panagadal na. Tapno sana sayang. Manwabulan laangan kat malpasan ti may nga school year. 2 bulan pa'y matlaang di si Kugna, nanang. Mabalin pa'y. Anya mabalin pay nga ibagbagam at libe. Pamilya tayo ti imbaba inday di akabsat mo. Awagan man kit de. Ibagam tagawidon. Sayang ti kwarta iti kastangar aramiden na. Napatpatag ka di kada kayo ti dayaw ti pamilya tayo.
Ngam ti mismo nga anak yo. Nailawan ni Cheska. Ngam di yo kumamatlaksida na kastananang. Di mo kanunungan ti aramid ti kabsat mo. Tamangan no pati sika ket iraman ko aguraan, libe. Sinayang mo ti adu a sakripisyo may kinimanang mo. Saan ka pa'y analpas iti panagadal mo? Ngam nagpasikog kakit din. Agsardeng kan nga agadal. Lepas ako maitaatawan, nanang. Tapno saan asayang. Talo abulan laangan. Kat malpasan ti school year. Basit pa'y matityan ko, nanang. Saanan? Adula amin. Mangibabain kakit di. Libe, irwar mo dagiti kawas ti kabsat mo. Ha? Apay nanang? Papanawon tan dito'y balay day ta babae. Imbabain na ti pamilya tayo. Anya? Nanang, pakawanindak kumano na ilawana. Ngam ikandak kumapay iti may sagun daway. Tapno sulnitak tinagbiddotak. Diyak kayat amakita ti panagrup-rupam iti daytoy abalay. No si bibiyag pay day di tatangyo. Sigurado apagtalawon na kamulaang. Naimbag pay ni manang mo. Di mo latultuladen ni manang mo alibi. Sala nakirelasyon idi nakapagturpusan. Ngam si kamatan, ay na, jak amunuan niya ti sawakan katyas ka. Pakawanindak kumananang. Iso nga ako kusam aminan akagawaam, tapumanaw kan dito'y balay, Cheska. Jak kayat ti mangibabain akamang ti pamilya. No kasta, pinagtalaw na ka ti inam? Uwan, Andrew. Kasano nga rodan? No, kailangan kan ka. Agnaedak kumalaangan iti balayo. Diyak pa'y nakasarita dagiti dadakkel ko, may papan iti dahi ta abanag. Awanin ti ang mukha papana. Ala, makaammo ditan, Cheska. Agawid ta nga rodan iti balay. Iso na Cheska nanang, nobyak. Nasaya at matata nakapasyar ka dito'y balay, may balasang ko. Uwan, nana. Naimbag arabi iyo. Ay, kadramat kadwa masimbang pa tandraw. Tatang, iso ni Cheska, nobyak. Agnaed ko man ti nobyak dito'y balay. Awan nga minan ti daddo mapapanan na. Dagiti dadakkel na ngay. Pinagtalaw ti inana, hindi na amuan ta amasikog, tatang. Anya! Anya? Masikog tinobyam ko na, anak ko. Wala nang. 2 bulan ng tisikog na. Ay naapay nga ita lang ay bagayo day tangay. 2 bulan mo't gaya man tisikog na. Pasensya kayo, nanang, tatang. Pero bilang tapalubusan tayo nga agnaed ni Cheska dito balay. Saan nga taas sa pulan, nagiti dadakkel na. Ay, sigun kan kwa na, pinagtalaw ka no ti inana. Kaasimot no saan tayo at tulungan. Kan may sa, anak tamot ti nakasikog kan kwa na lakay. Uy, namok na ita. Masyanak mo't laeng kan ni Cheska. Madanagan laeng ta mga no datanto ti pagpupudutan nagiti dadakkel na. No maamuan da pinagnaed ta dito'y balay. Saan mo't siguro, lakay? Kasi mo't tisikog na no saan tayo atulungan. Mala, pag naedin tayo nga rudan dito'y balay. Wen, tapno mabantayan tamot laang ida. Sa bagay, kasla nasingpit mo't ni Cheska. Iso na lang ta. Ay, una yan, ta nailawaan damit tayo ni ti anak ta. Daditan, iso nga aklunan tayo ti amay. No saan kayo akomportable? Oray agabang kami laangan kini Andrew, nana. Ikan na kami laang iti makabulan. Tapno makadiskitar kami iti kwartami. Ay, sana mabalin na kong. Agnaed kayo laangan dito'y balay. Tapno mabantayan kayo. Kan tapno saan kayon nga agastos. Agyaman naklaunay, nana. Anya nga rodan ti planom ita. Kasano nga iti panagadal mo basang. Ituloy ko kumalatta, nana. 3 bulan laangan kat malpas kon ti second year college. Masaya nga anak ngamin.
Kabaalam ka di pa, ibalasang ko. Wala na, basit pa iti sikug ko. Numalpas ko ti second year college, agsardengak pa'y. Tapno maipamaysak ti atensyon ko iti anak mi kin ni Andrew. No kasta nga road, masapol nga agpa-check up ka inton bigat. Tapno amu tayo, no anyan dagiti rumbang at tumaram a bitamina, Di ka madanagan. Da kami ti makaamu iti kwarta magastos. Agyaman nakmanan, nana. Ken tatang ken nanang meten, tiyawag mo kada kami. Hello, Cheska, ading ko. Kumusta kayon, manang? Ay na, nasaya at matlata Ay, kailiw kan ading. Uray siyak mo't manang. Kailiw ka mo't Kat, kumusta ti trato dagiti dadakkel ni Andrew kan ka? Nasaya at itrato da kanyak, manang. Kinapudno na, ninanang na timangkad kadwa kanyak no ada check up ko. Kaslapudpudno nga anak titrato da kanyak, manang. Kasta aya. Kat, ti panagadal mo ngay. Okay mo't lang ang manang. Bakasyon mi inton umay alawas. Adda ka di pa allowance mo dita? Adda pa'y manang. Ikan kay ti kwartam Saanan, manang? Nakababain mo't kan ka. Amok ayur unungan nyo kinimanong Ricky ti kalay sayo. Wen ngam amok ka sa pulam ti kwarta. Asino ti kasarsaritam libe? Ni, nakayong matgayam nanang. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo kunak? Ay kwa, ni Ricky nanang. Agawid ka no dito balay inton umay halawas. Ay, kunak lakit din no ni ading mo manen. I-block mon ti numero dayjay akabsat mo. Kita ta apo ko ta Bertaw. Ay na, kasla ni Andrew mo lang idi ubing. Wan nga ron bakag. Kayong ingas na launay. Ay uwang gayam. Ayan ni Andrew. Apa di mo kadwa. Di mo ka diimbagakan kwa na nagpas ngayon ni Cheska. Jak mat maawagan iti cellphone na. Awan ni Jibalay. Ang mga no nakainom manen. Kadwanan sa manen dagiti barkada na. Wan siguro Dayjay pa'y magtikunam. Ay, talaga narigat na mabagbagaan dyan akta. Agbalbaliw ko man ata dan putot na. Tijak pa'y kayat, intugot na manayin ti motor na. Agmotor lat nga ore na bartag. Ay, bagbagaam to man lakay. Delikado ti kasjeng aramidon na. Pangasim ko agbalbaliw ka nandraw. Adan putot maungam kasta pala ang aramidam. Day talang matiayan tiragsak ko tatang. Panagkunam ka day kat nasayaat ti kasta aramidam. Imbes asikat ti kadwa ni Cheska iti ospital iti nagpas ngay ngam awan kamay. Sana bali nakawid akong tatang. Pangaasim, na dumngag ka iti pamagbagamikan ka. Hustaon ti barkada. Nagitikit ni aginam ti pangrunam ita anak ko. Mura ta jakmut ida isuksok at tatang. Anya asaan, ket no kasla napatpatag pa iti bisyom kan dagiti barkadam ngam ti pamilyam. Saan anasaya at ti kasta agalad ti may nga ama anak ko. Baliwam ti kasta nga aramid mo. Agbalbaliw ka kuman. Sa dino manen ti papanam Andrew. Di nakman pakibibiyangan, Cheska. Imbes ngaglaba ka kuma, tani, jak pa'y makalaba. Adda ni nanang. Isun ti mangilabay ti lampin kan nagsukatan ni baby. Anya, Agrobata kan, tani. Agur ore na ti barkada kiti paradaan. pangaasim ta di mo ipilit ti kayat mo. Tulungan na kumamit ang mga awir iti anak ta. Winto? Saan pa nga ita, tani? Adda nga rod papanak. Anya ka matan, di mo matandang-danggan no day pagak. Saan ka matakas tayo dekat? Tapno ibagakan ka anya, Cheska. Barkada kung dagijay, sakbay anaam-am mo ka. No kasta, napatpatagdangam da kami iti anak ta. Kasta ka diti kayat mo apagparangan, Andro. Nay, apa yan, balasang ko. Agsangsangit ka, Mart. Apayakas Jenny Andro, nana. Impilit na lata ti remor. Linapdak ngam dinak mata ni pangpangag di anak yun.
Nala, bayam tabagbagaan min tumanan. Ay, talaga nga dawul-wul-wul day dyan nga anak may. Ala, umay kakit din tamangan tayon, wan. Sa anak pa yung mabisin, nana. Ay na, sana mabalinti kasta. Masapul amangan ka iti husto nga oras. Tapno adamot taraon ni baby. Awan pa ikit din ganas ko amangan. Gapay tararamidan yan, Andrew, nana. Ala, lipatan pala ang tararamidan ti anak may. Ti kumaanak yo ti panunutam, Cheska. Kaasay no awan gatasan naken ka. Iso amangan kawan. Aginroll ka no ni Cheska inton madamdam halakay. No, anya ti kayat na suportaran ta bakay. Tanay, saan mo ta kayat ni Andrew ti agadal? Uwan nga rod saan na sumrek ti adal kan kuana. Gapo iti bisyo kan barkada na. Ay, agnakam tulat ta siguro, jay anak ta. No mangrugit ti klase na Cheska, si kanto pala nga ati makaamoy ti apo ko ta sakmat ang trabaho. Kanya nga rod ngay, wanan anusan ta bareng makalpas ni Cheska iti panagadal na. Agrubuat ako, nanang. Tatang. Nagananad ka balasang ko Adtoy, nayon ti kwartam, balasang kao. Saanan, tatang? Adamat intad ni manang ko a kwarta. Awatam kit din. Naimbagla kwartam mo't Di ka agbabain ka na kamay. Kasla anak ti pangibilbilangan miken kan. Tanuan yaman ti pagkurkurangan ti anak miken ka. Da kami, adadakkel na ti mangpunoy ti dayta. Agyaman unay kada kayo, tatang. Nanang. Ni, anyat aramidam dito irwar ti pagadalan mi manang libi. Talaga ginagarak ti may ditoy. Takayat ko nga ibagay ti personal nga agkalay sa kamin kanimanong Mariki. Ha? Kasta ka di? Congrats kada kayo, amanang. Ay na, agyaman aklaunay ading ko. Ay, umay kanto Sana mabalin nga awan kanto. Ni nanang, manang. Ay na, di mo panunutan ti ibaga ni nanang. Basta ti kayat ko. Adda kay ti special nga aldaw ko, ading ko. Makitan tuman, manang. Gumurak kan kano di ka umay. Ikuyog mo ti anak mo tapno makita ni nanang. Bareng maayayo tirik nanan no makita na ti apo ko na kan ka. Di na kami pampansinan ni nanang, manang. Ay na, di mo lata ni kaskaso. Nangato ti pride na. Mano atawunan ti napalabas. Ngam di na pa'y lamaaklon ti nagtungpalam. Agawid kaming salangan, manang. Nalpas matan ti seremonya ti kasaryo. Saan na mabalin? Di kay piagaw-awid. Pangaasim. Anya mo ti kastang aramid mon libe. Anya man ti pagpungpungtutan nyo ay nanang. Apay adi mo imbagbaga nga imbitado gayam day at Cheska. Siyempre, kabsat ko. Uran niya pa'y tinagbidutan na kabsat ko latta. Kan anak yu latta nanang. Noon niya man tinapasama kidi, lipatin nyo kuman. Pakawanan yon ti kabsat ko. Mangibabain day at Cheska. Sapay kadwa na ti anak na nga imay. Anyalat sawanan dagiti tattao anak kakita kadakwada. Ibagada na sapa si marampiting. Sana bali agad adal manan ni Cheska nanang. Awan bibiyang ko iti dayta. Kandag iti dadakkel ti nobyo na timang papaadal kan kuana. Awan bibiyang ko iti dayta. Basta nadadaulan ti panagtalag ko kan kuana. Happy graduation, ading ko. Agyaman lang unay, manang. Nana, tata, agyaman ako na ititulong yung itikabsat ko. Awanan yaman na, balasang ko. Makaragsakan ba timang tulong itikabsat mo, balasang ko. Ay, mababainak nga ron. Tasipod nagpas nga itikabsat ko. Aging ga itata naggraduaran. Da kayo lat timang tultulong kan kuana. Ipagpagapu mi iti apo ko may, tanay. Kasjay mo nga ron anak may. Awan pakibiangan na kadagiti agina. Iso ada kami timang pumpuno iti pagkurkurangan di anak may. Ay, huwag gayam.
Adain sa gana mi pagsasangwan ni Jebalay. Umay kayo Wala nana. Anya? Masikog kamanan ko nam, Cheska? Wen Andrew, Oo na yan. ni apay kasta ti jar mo. Ni nanang naragsakan idinaamuan na ama si Kugak. Ngamsi ka, kasta ti reaksyon mo. Gastos manan day ta. Ag-apply ka nga minan iti trabaho Nakababain mat kadananang kentatang. No aging gaitakit isudan at tatimang pakan iti pamilyata. Si kangarot kinakaadal. Di si katirubang nga ang trabaho. Anya, Usaram ti inadal mo tapno da serbina. Anya ti serbi ti inadal mo. No di mo mat i-apply. anya. Apay. Awanan planaw amang ikasar ka ni Cheska, Andraw. Di kamot agdisnudo amang ibaga iti dayta. Saan na masapol dayta, tatang? Anya? Duwanton ti anak yo ka ni Cheska, anak kaw. Agkasar kayo kit din. Sa anak pa yan nakasagana, tatang? Anyan? Duwanton ti putot mo. Ngam saan ka pa'y lagayam anak kasagana? Anya klase ti panagrasrason ti kasta, Andraw. Rabiin nga maawampay ni Andraw. Jak amaw no sa dino man ang tinapanan na. Awan mo't reply na iti-text ko. Inawagam latta ko man Agri-ring ti cellphone na ngam di namat sungbatan ba kahit. Ay, amangan no nabartek manan. Jak amo Amo na amasikog ni Cheska. Kasta palaan ti aramid na. Naala naman nga minan ti sweldo na iti construction. Iso anapan naman invision at ikwarta na. Makangag mananday jay kanyak no agaway. Roseng. Tagtagainip kan sa. Ay, nagmaditi na'y tagtagainap ko lakay. Anya ti tagtagainip mo aya. Ay, wanggayam, nagawid ka din, Andraw. Awan mo't nangag ko nga ungor ti motor si Mangpay. Amang ano naturog man ay ni ti ayan ti barkada na. Amumutan jay anak mo. Agawid no kay kayat na. Ay, ada awag mo. Baro mo ta numero na ito eh. Hello? Ay, anak ko! Apay ka day! Ayan ti anak ko! Anya? Saan? Saan na po na ta? Oh, apay, pandat na pasamak. Diyan anak talakay! Awanan! Natayat! Anya! Andrew, apay pinanawan na kami Matip karam ko matipakinakam mo balasang ko. Awanan ti madagkalan dagiti anak ko nga amada natayan ni Andrew. Di ka madanagan. Uray awanan ni Andrew. Tumulong kami latakin ka. Saan na kayo abay-bayan kadagiti apo ko may? Apay nga ita ka lang anagawid. Itay pa'y nga urayan ka. Sa dino tinapnapanam aya. Kunak man no napan ka nagpa-check up. Kalkalpas lang ti check up ko, nanang. Kat, kumusta ti check up mo? Masikog kamot siguro, nanak ko. Nanang. Mano atawanan ngagdandan na kayo kiniriki nga asawam. Ngam aging gaita. Di dakmat lang maipaayanan iti apo ko. Saan tayo nanamnamaan day tananang? Ngamin, siyak tayan ti deprensya. Manon a doktor ti nagpakitaak. Kat agpapada ti imbagada. Sa anak, ama ka anak iti uray ka anuman. Anya? Sa dino tayan ni Ricky, nanang, nakita yu ka di? Ay, pimanawan ti asawam anak ko. Anya,
Nauma siguro na iti kastoy akasasaad diyo. Apay pinalubusan niyo api manaw. Awan na aramida kanak ko. Linapdak, ngam talaga adisididon a pumanaw. Naupay siguron kan ka, tadi mo maipaayan iti anak. Anyan. Sa bagay, nabayagan anadlaw ko abimaaw ni Ricky kanyak. Ngambasol ko kaditi kastoy akasasaad ko. Apay anaramid na ti kastoy kanyak. Kasanuak paitan. Ala, aklo namun ti amin, anak ko. Sana bale, tada akmat. Di ka baybayan, anak ko. Ha? Itaman pa'y nga umawag ni Nanang. Hello, Nanang. Hello, Cheska, anak ko. Kumusta kayon ngay? Kumusta dagiti apo ko? Ha? Nasaya at damot, Nanang. Da kayo nga'y, kumusta kayon? Kastoy, malmaldayan ako. No saan ka abisi? Umay munto manipasyar dagiti ubing dito'y balay. Kaya't ko ida makita, anak ko. Ha? Urayan kayo wan. Ay, sige, Nanang. Umay kaming to. Nakaturugan ti apo ko yun, Nanang. Ipaidayo pa'y laang ijay silid. Tapno saan kayo ang mabannog ang mangubub ba? Sa anak pa'y mo't anabanog, anak ko. Ay nakaayayat dagito'y apo ko. Diyak mailadawan ti kinaragsak ko, nakakita ka na kwada. Nanang, Kastoy gayam tirik na ti adda apo ko na. Ay nakaragragsak gayam. agyaman na, tanaaklon nyo matlaangan dagiti apo ko yun, Nanang. Pakawanan na ko, anak ko. Bidot tinaramid ko iti kalapos. Saan amay parbang tikas tiyay ngay naramid ko kan ka, anak ko. Nanang, nabayagan anapakawan kayo. Ikarikan ako. Sulnitak tinagkurangak kada kayo. Iso ano mapalin, ikanak ko maitigon daway ko abumawi kada kayo. Babaan iti panangaw-awir ko kadag iti apo ko. Nanang, mapatganti kayat yo. Anak ko ay agyaman na aktasan na kaginura. Ipatpatag kayo kadag iti apo ko. Ipatpatag da kayo mat, Nanang. Biyag. Di tao. Gino, pumanaw kamin iti dayto abalay. Ha? Apay mat. Jakon ka ba ilan abayadan ti abang mi? Kat papapanawan na kamin ti landlady. Kat, sa dino nga ro ti pagnaadan nyo iti anak mo. Jak nga rod ang mo, Gino. Nuawan pa panan nyo. Mabalin nyo tagna di balay. Nalawa ti balay mi. Ang mga noad ti maibaga ti inam, Gino. Siyak ti makamwa makisarita iti ina, kurason. Okay. Sikat ti makaam mo, Gino. I-text nak lang nga rod no kano. Taumay kayo sukunan. Nang, iso ni kurason. Nobiyak. Agnadan iti anak na diti balay. Tapno sandan nga gabang. Agpampanunot ka kati anak ko. Anya ka din da ito'y aramidam. Kastoy lang nga mo kapamuspusan, nanang. Tapno sana marigatan tinubyak. Iti silid ko ti pagturugan da. Di kay madanagan. Nada kwartak. Ituloy ko nga iparenovate ti balay. Ay, jakam mo kan ka, Jenalyn. Gino, nanang. Anya kayo matan. Ginalin ganyak mat. Kat may mayat nga rod ti Gino anagan ko. Ay, di mo baliwan tinagan mo. Ta Jenalyn ti husto anagan mo. Ganday taa talaga tinakairwamak nga awag ko kan ka. Ni nanang mat. Una yan da ito'y aramido manak ko. Awan ron ba nga pagdanagan nyo. Amo ni Corazon tagluto. Aglaba ka nagdalos.
Saan ka di, Corazon? Wala na. Di kay madanagan. Takabayatan ti kaadami iti anak ko dito'y balayo. Tumulong ak iti trabaho. Oh, nangagyo nanang. Mayat kit di ah. Tapno da kadwa tayo dito'y balay. Jak maawatan no apay akasta ka anak ko. Nakirelasyon ka iti padam a babae. Kalpasan na, inyawid mo pa'y dito balay. Kat single mampay gayam day chay. Basta yayatek ni Corazon nanang. Pag nga asim di mo ibabain ti pamilya tayo. No si bibiyag day ditatang mo, sigurado di na magustuhan ti kastangar aramidaw. Siyak tagtrabaho nanang. Siyak ti makamoy ti kanan mi. Kasta ti biyag akayat mo? Uray na idumduma kiti matang nagiti tataw. Okay lang? Tamok mo ta naragsak ti biyag ko nanang. Laglagi pa, anak ko. Saan nga agnanayon day taragsak? Uray pupuutam. Panagrup-rupa pa'y laang day jay ako rason. Kat madlaw asaan ang mapagtalkan. Ay, no apay ngamin asaan ani David tinakirelasyon. Pakpakawan mo ta. Di urewawan. Pag nanok kumamot na dya David ngay. Anda ka di pa'y gatas ni ikang anak mo, Corazon. Naibos nga rudan, Gino. Ikan kalangan iti kwarta tas ikati makamo gumatangan niya. Sigurado ka ka di? Wan, anak mo tinti pang ibilbilang kiti anak mo. Iso na patagan kanyak ni ikang. Agyaman ak unay kadagiti tulong mo kada kami nga agi na, Gino. Awan rong ba nga pagyamanam. Ay, wan gayam. Nangan kayo ka din. Saan pa'y? Ninanang ngay. Aday ti salad na. Agbasbasan sa manen. Sige, mangan tayo nga rodon. At daging nahatang ko na imasama sida. Mangan tayo nanang. Umuna kayon amangan, sa anak pa'y amabisin. Agigidan tayo ang mga anan na. Sa anak akomportable, no kasangsangok day ta ako rason. Ninanang mo't makabulan dan dito yung saan kayo pala komportable. Laglagi pam, Jenalyn. Sa anak nga manugot nga agnaid dagita nga agina dito'y balay. Si kalaang mo't timang ipilpilit iti dayta. No papanawan nyo ida, pumanawak mo't nga roda na nanang. Ay, jak amo no anya timpakpakan dayta babae kan ka. Nanang, ay ayatan mi titunggal maysa. Ipalagip ko manan babae ka, Jenalyn. Babae ka, anak ko. Kasano nga rod ang maipayan nak iti apo ko no kastalaang. Ti kayat ko, lalaki ti pakiasawaam. At damot ni ikang nanang. Kasla po ko yun dayjay. Apay, anak mo dayjay? Saan mo't anak ni Corazon iti kinabalasang na dayjay. Ay na, idandanagan ka anak ko. Ang mga numasakitan kan tulaang. Saan nanang? Una yan na ya. Ipasiguradok dayta kada kayo. Kumusta kan, Anthony? Bisilat ta. Nagaduwa pa ka kumikumak nito. Sika nga. Okay lang. At pumimpintas ka. Bola. Kitwan mo, kailiw ka nga rin. Kano magpasentro ka manan? Jack pa'y masigurado no kaano. Awan mo't pagpletek. O di pauitan kay di kwarta tatlo ta pagplitek. Day off ko itong Sabado. No, okay lang kan ka. Agkita ta ko maitisigo na pagkikitaan ta. O sige, kayat ko, Anthony. Nay, apay, si kamot ti mga awir iti anak dadya ako rason. At dangamin napatag nga si kaswan na itananang. Adda si kaswan na, wanaw adda kasi narak na. Ada si kaswan na, nanang. Ol budan na kalaang dadya a babae anak ko. Marikrik nak dayta. Apay matakas na ti ibagbagayo. Ay sus, Di kay nga mi nagpanunot iti negatibo ah. tapno ibagakan ka anak ko. Tunggal awan ka dito ibalay. Adda lalaki a kasarsarita na iti cellphone. Ay, si kalaang ti kaasi no ituloy mo pa ilaang ti makirelasyon kan kwa na nga oray luklukon na ka. Sana maramid ni Corazon ti kasta kanyak, nanang.
ipatpatag mi unay ti tunggal maysa. Di na pa'y maaramid ti makisinakan ka Gaputaan mo na nga adapay ti pakairanudan na. Uston man nanang, pangasiyo. Di yu kumamat padaksan ni Corazon na. Mala, adakan ka no patyan na kung no saan. Tinapatag kat imbagak no anya tinakita. Kas inam, jak kayat amasaktan ka iti udi na anak ko. Agyamanak itim pasangom amakan, Anthony. Nag-enjoy ka kadimat lang iti date ta. Wala. No, kaya't mo sumurot ka lang kanya. Sa dino. Medyo dagos ko. Tapno, anak at wakit yung boarding house ko. Ang mga numaamon ti asawang. Saan ka din ay magakin ka nabayagan na nagsina kami iti asawa. Iso tinangisina kanya. Adamit ng sabali a pamilya na ita. Sigurado ka kadi? Wen, kan awan pagdanagam. Ta siyak mo talang ti makamoy ti kwarta agastusan ta. O sige nga rod, Anthony. Kaano nga ron, nga umakar ka. I-text kanto no kaano. Nanang, napanan ka din ni Corazon. Awan matan iti silid mi. Kan awan dagiti kawas na ijay. Anya, ka ti anak na ngay. Nabati nanang, agsangsangit iti silid mi itay. Ngam nakaturugan. Ay, daytan ti bagbagakan ka anak ko. Si Murot lakit din iti lalaki akanayon aka video call na. Sana put no dayta nanang. Aklo na mo, anak ko. Saan ani Corazon ti parakan ka? Idi pa'y lang nga ibagbagak nga da sa bali aka video call na. Ngamanyat inaramid mo. Binali walam laeng dagita nga ibagakan ka. Ita, nangibati pa'y iti ubing nga aywanam. Ay managing bubukod da di a tao. Tila ang bagina ti pampanunutan na. Talo atawanan tinapalabas, sipod pinanawan na kadadya Corazon. Talo atawan mutan, asika tinagbalin nga ina ti anak na. Panagkunak, panawanan tapno urnusam ti biyag mo, anak ko. Kasano ko mga urnusok, nanang? Idi pa'y lang agdat-daton ni David kan ka. Ha? Makirelasyon na kiti padak ka lalaki, nanang? Ay agtal na ka. Anya apadam alalaki. Di ka man nagbalin agraraman. Babae ka, Jen Alin. Uray anyat ar-aramidam. Babae kan tulat ta. Nanang, Nasaya at atao ni David. No iso ti pakiasawaam, awanan ti pagdanagak. nanang. Masigurado ka na pintas to ti masakbayam kenkwan, anak ko. Ala, agkapi ka pa'y, David. Agyaman ak Jenalin. Italangin timpla na kiti kapik Kasta talaga. Kaya't kati asawan na ita, aklunan na kon. Kayat mo ka di, wano saan? Kaya't ko lang una Uray bagbagada alakyan ka. Ay ayatin kalata, tilikodan ti kastakin na taom. Mariknakmat nga roday ta. Kat agyaman ak unay. Tanauray nak, David. Ay ayatin ka nga na talaga, Jenalin. Ne, nakariingsan ni Ikang. Ni, huwag ngagpaiso. Ikang! Umay ka dito anak ko! Naglamang mata. Managbabain nga minday tang anak ko, David. Wan nga ron. Si kamat ng titimakdar nga ina, ti anak ni Corazon. Kapilita na. Mano atawanan tinapalabas. Ngam di namat umay bisitaan ti anak nan. Nalipatan nan sana namin pinsan ti anak na. Ay na, maragsak anak launay anak ko. Tay naramid mo ti rumbang. Ay, agyaman ak unay kadagiti pa magbagayo kanyak nanang. Anya nga rodan ti plano yo kin ni David ita. Agkalaysa kayo ka din. Agurnong kami pa'y mataan nanang. Ti may papankin ni Ikang ngay. Okay lang ka di kan kwa na. Wen nanang,
Nasayata tao ni David. Napanagnakakday takan kwa na. Kulak tumo ngamin kan ka anak ko. Kayat ko launay ngagbalin ang manugang, tanasingpet kan nagagat ni David. Narabyan ka manen anagawid, Anthony. Anya ka kadi korason. Imbagakmat kan ka nga ag-overtime kami ita. Kastamot na ka na yun. Awan pa yun oras mo kanya. Agulimag ka man to ni, nabanugak. Oh, nakaluto ka din. Itay pa yan. Lukas tangaro, daging dasarkan ta mangantan. Nabisin ako na yan. Agpilis ka nga umuna. Kalpasan na. Sumurot kanton iji kusina. Anya ti plano yo anak ko. Pagadalin nyo kadi pa iti kolehiyo ni Ikang. Wala nang. Ikarigatan mi pagadalan. Pagadalan mi idadwa. Ni Ikang kanti anak mi kan ni David. Kaasimot ni Ikang no saan mi pagadalan. Ay, kaasimot day ching ubing. Mano at awanan tinapalabas. Nga maging gaita. Di mo la sarungkaran ng tipudno nga inana. At datayo mata pamilya na nanang. Datayon timang sulnit kadagiti pagkurkurangan ni Corazon. Tapno sana kaasi ni Ikang. Patsa kadumtang tumot lang tal daw amalagip ni Corazon ti anak na nga impati na kanyak. Kumusta nga ti resulta ti entrance exam mo, Ikang anak ko? Nakapasaak nanang. Naka-applyak mo din iti scholarship ko. Barang mapagasatak. Ay na, congratulations nga ron anak kong. Agyaman nak nanang. Aywan, ni ating ko Rachel, saan ka di pa yung nagawin? Saan pa nga ron? Anda ka no practice da iji pagadalan da anak ko. O sige, tasukunag to iji pagadalan da nanang. Congratulations anak ko! Naipasam ti board exam mo, Ikang! Congrats anak ko. Agyaman na kunay nanang, tatang. Ado unay tinaitulong yu kanyak. Agyaman na kiti pa nang ipatag yu kanyak. Manipod basitak. Adda kayo lata ng subsuporta kanyak. Bayat ti pa nagdakkel ko. Didak binaybayan. Uray sana da kayo tipod no adadakkel ko. Nariknak no kasano ti panang ipatagyo kanyak. Iso nga utang ko ti amin kada kayo. Anyat orasan ngam di ba't agawid di asawa manak ko. Jakmat nga ron maawagan ti imbati na cellphone na nanang. Anya, kasano nga rood ang makontak mo nga ay. Ni, ada mawawag nanang. Mabitla nga. Hello? Asino da ito eh? Hello Maray, ni Lauro na ito. Intaray mi ni Pari David iti ospital. Na kami dito emergency ta kalata si makit ti tiyan na. Kalingatan. O sige, bye. Nanang, Apay ka no, asino timawag anak ko. mapantay mo di ospital. Itamat lang. Anyat na pasamag ka ni tatang nanang. Nas ka na maopera ni tatang mo iti kabita na panawan, Ikang. Anya, diyak ka muna niya taramidag. Dakkel ti mabayadan, kat awam mo ti dakkel nga urnong mi. Tumulong ak iti magastos, nanang. Ay, agyaman ak nga rod no kasta, anak ko. Mano ti kasapulan nyo? Ibagayo ti itid ko adagos. Ay na, nakababain pa ikit din kan ka, anak ko. Okay lang kanyak dayta, nanang. Panawin mo tan, tapno bumawi akmat iti ado a sakripisyo yu kanyak. Saldino tinagapwam, Corazon. Napan ko impa-check up ti anak ta sa dino kumapay. Kunak mo tasakbaya pumanawak kat naplansan ti uniform ko. Kuling-kuling mo ti badok. Aggurigur nga rod ti anak ta. Diyak maisa parang aramiden dayta. Bambantayak ti anak ta. Dito sumungpat pa ila. Di mo ka di maawatan timbagak. Impa-check up ko ti anak ta.
tagurigor ka nga rod. Di nagsung-basung bata na kasta. Laglagi pa masakti mang pakpakan ken ka. No kastamot lagayam, panawan kan. Nalabosan ti kastang aramidam. O diwan. Pumanaw ka no pumanaw ka. Ha? Isumit lagayam nga insukat nakatim mo ng asawam, takasta ti ugalim. Awanen ti adu payasaw. Ala, ako kusa maamin na nagamit yo iti anak mo, tapumanaw kayon. Isumat lang awan may tultulong yung kanyak. Padagsin kayo lang kanyak. Kumustan tirik na, David, lakay? Dakkel samot tan ti bayadan tayo iti ospital bakit. Binayadan ni Ikang ti daduma. Anya? Napilitan na ka nangawat iti kwarta. Tawan mo ton pangalaak. Kurang ti urnong tayo lakay. Binaybay anak lata ko man bakit. Di ka kumamatag sao iti kasta Agpaimbag kakit di tapno makaawitan. Sa dino tayo ang Rachel kanikang. Ni Rachel, ada klase na ita. Kat nimot Ikang, napanan nagtrabaho. Sigurado nga umay nakasarungkaran inton madamdama day jay. Anya ti ko na ti doktor. Makaawid ka di ti asawa, manak ko. Ma-discharge inton bigat nanang. Ituloy na tagpaimbag diti balay. Nasaya at nga rod no kasta. Rugyak nga roden ti agdalos. Tapno na dalos ti balay amasangputan na. Sige nga ron nanang, tay turog ko man mat. Tani, manual dawon nga awan turog ko. Sige laeng, agin na nakamutan ako. Siyak pa'y laeng ti makaamo iti trabaho dito'y balay. Ituloy mo tagpaimbag diti balay ko na ti doktor mo, lakay. Agyaman na kitya sa mga asikaso kanyak bakit. Rumbang laang nga asikasuan ka, taasawa ka kat nga rod, David. Ang mga nuna tayo matan ng itimula kay garden. Adda ni manong mga asikaso ka dagijay. Isungawan ti rumbang nga pagdanagam. Nasaya at matngarod no kasta. Sayang dagi jay. Sapay dakkel ti gastos tayo iti similya. Ganda dumapay. Inak to bisitaan no madamdama lakay. Tao po! Ni, ada tao. Mabit lang lakaya. Inak kita no sino dayjay. Corazon, Kumusta kayon? Kumusta ti anak ko? anyat napasamakan ka. Apay akastamot ng tilangam. Kimutong kan ngimisit ka. Daksang gasat, tanaulpit ti lalaki ang simurutak, Janalyn. Anya, Sapay na kumata mapakawanak iti inaramit ko iti. Amok anadagsan ti nagbasulak. Ngampatyak ang mapakawanak. nabayagan na napakawan ka, Corazon. No kaya't makita ni Ikang, awagak, tao may dito'y balay, kalpasan ti duty na. No kasta, saanan nga agnanaod ni Ikang dito Agab-abang iti kabangibang nga ili. Taasidag ngamin ijay tayan ti trabaho na. Kasta gayam. Agtrab-trabaho gayam ang ti anak ko. Kailiw ko ang makita ti anak ko. O sige, Corazon. Awagak ni Ikang no madamdama. Nakiasawa kamot gayaman. Wen, anda may isa nga anak mi kan ni David. Kat, kumusta nga'y tinakiasawaam? Awan makunak iti asawak, gaputan na saya tatao ni David. Kinapudno na. Tinulungan nak anang paadal iti anak mo. Agyaman na kiti sakripisyo para iti anak ko. Iti likodan ti dakas nga inaramid ko. Kat impatagyo ti anak ko. Gaputa day ti may parbeng, Corazon. Ti basol mo kat sana basol ti anak mo. Ado tinagkurangak iti anak ko. Managing bubukudak nga ina. Tila ang pagragsakak ti pinanunot ko iti. Diyak pinanunot ti masakbayan ni Ikang. Pinanawak ti anak ko. Kumusta kan Ikang anak ko? Nana, Wan siyak daytoy. Kailiw ka una yun anak ko. Sapay la kumata sa anak akagora. kailiw kayo matan. Mano atawan nga inururay ko ti panagsubliyo. Pagbababayak tinaramid ko. Ti panang panaw ko kan kaiti. Ala,
Lipatan yun dayta, nanang. Di kay kayat asidiran. Ngamin, kapkap nakaktiimpay da nanang Jenalyn kan tatang David a pamatag kanyak. Namnabsugak iti pamatag manipod kadakwada. Ba nag-apagyaman naklaunay, ta saan da ka binaybayan anak ko. Katawan ti amok apapanan mi. Iso ang napanunot mi ti agsubli dito'y lugar tayo. Nagsina kami ngaminan iti lalaki anak ki asawa. Naulpit launay ni tatam nga Anthony kanya. Adu atawan nga inan-an usak ti kinaulpit na kanya. Ngamdimtangan ti puntuan na umaak. Iso ang pinanaawan min. Alang arod nanang. Agnad kayon iti pagababangak nga apartment. Saan pa ngamin analpas ti balay nga ipatpatakder ko. Sige anak ko. Katagyaman ak unay. Ta saan nakakagura anak ko. Biyag. Ti tao. Ay, anyaman nga tati masidan. Ibagam na niya ti kayat mo. Ta siya kung tagluto manang. Adda ka di pa'y nabati a karne ti baka iti ref. Adda ng basit laang manang. Kurang akagudo a kilo dayjay. Nala, iso lang nga rodan ti lutuam. Nayunam itinatang. Ano sam tagluto tanya ngay kada kami mo lang agasawa taggasgastos iti dayto abalay. Agluto ak nga rudan manang. Ala, agawa am nga ro tagluto tani, mabisina kon. Ay, kastoy ka din nakanayon lakay. Apay mananaya bakay. Kasanumot ngamin, datalaang taggasgastos iti dayto abalay. Awan anak tangam adamat kabsat kan ka nakakapakpakanan ta. Apay nga minasan ngagtrabaho ti kabsat mo. Idi pa'y lapang panggagak nga may na. Di mo mangrik na. Idiritso mga min nga ibagakin ko na. Awan mga sikaso iti anak ko. Kunanan tumanan O di ibagam ada tati makaamo iti anak na. Agabrod kit din. Tapno makatulong mo't di ti balay. Saan mo ta mabalay na data akanayon ti mang palamot kanakwada nga gila. Iso akasaritam to di kabsat mo. Agkape-kape manang. Ado'y titinimplak akapim. Ay, agyaman nak. Manang, adda ko maibagakan ka. Uray siya, kada kumamot lakayat ko nga ibagakan ka. Ngam si kapay ti umuna. Anya ti ibagam? Kayat ko kumati agabroad. Tapno makatulong ak kada kayo kinibayaw. Ni, dahi tamot lang kumatibagakan ka. Ay nanas ka nagtrabaho ka. Tasaan mo't mabalin ada kami timang palamot kada kayo iti anak mo itagnanayon. Wan manang, ngam, okay lang ka din no ibatik niya na kada kayo. Kawan da kami iti asawak ti makamo iti anak mo. Ikuyog mi ije palengkay no awan klase na. Agyaman ak manang. Apay, ada mo mapag-aplya maya. Tanawan, ibirukan ka. Addan nakasaritak na agency manang. Nay kaagawa nga ron ti mangilakat kadagiti papeles mo Tapno maka-abroad ka matan, Mildred. Apay panawan nak ngay nanang. Para iti masakbayam ti aramida kanak ko. Sino nga ron ti mangitulod ka na kiji pagadalan no awan ka. Kan mangsukon kanyak. Adadaan tim Elisa ken uncle mo Robin. Diyak kayat. Hmm? Na kami ti mangitulod kan kay di pagadalan niya na. Ala, tumakdar ka di tatagrubat tayon. Anan anak, saan ka pa'y laang maitulod ita? Tadda na patig alakad ko. Diyak kayat nanang. Yana, may sakko malaang tisaw. Tumakdar ka di tantan Mapanan ti oras. Aglako kami pa kanya uncle mo, ije pala yung kainton madamdama. Nakaturog niya naman ng agrubuat akon. Nala, aganad kay ti panagbiyahem. Di mo liplipatan ti nagsaritaan ta Wan manang, agpawitak to apaman amaalak ti sweldo. Basta da kayo kumati makaamo iti anak ko Di ko mabaybayan. Wen, amok daytan. Sana masapul nga ulit-ulitam nga ibagbaga. Apay,
Anyat pagkungkunaam kada kami. Di mi ammo tararamidan me. Kaslama dit eriknak amang panaw iti anak ko. Awan rumba nga pagdanagam. Saan nga agbisin ti anak mo, kabayatan ti kaadda na iti pudermi nga agasawa. Agyaman no kasta manang. Ala, agrobatak nga rudan. Amangan no makariing niya na. Kat agsangit no makita na ti ipapanaw ko. Addaak man nandito'y tambayan dagiti padak a Pilipino. Agrara na kami dito'y tunggal day off me. Mildred, Ha? Jimmy? kung naktupay ka ta si Kareta. Itay pa alas-lasinan ka. Dandanit di ka nabigbig ah. Dakkel tinagbaliwam Nakutong ka di high school tayo. Ngamlimok magkamatan. Gagangay nan sa mapanon ti edad. Nabayag kan samatan dito'y abroad. Medyo. Nasurok alima atawan ko dito yan. Si Kangay. Awan pa'y makatawan ko. 6 months ko pa'y laang dito Jimmy. Kasta ka di. Jack ninam na maamakita ka man na. Kat dito'y pa'y abroad. Aywan, ada ginatang ko itay amerienda. Oh, atoy. Sana makanti ka sa pulak. No di ka ti FB account mo kuma. Ah? Sa anak namin nga active ka na yun iti social media. Man-manulaing. Ngamit panagkunak. Active akon ka na yun. No maalak lakit di ti FB account mo. Anya? Kat, anya ngay. Nagpauitan di kapsat mo. Inton sumaro no alawas kanupay lakay. Nagbayagan ngay kat na kasapulan tayon ti kwarta. Saan kanupay mo nagsweldo? Siguraduan na nga rod nga agpauit adagos no makaswil daw. Wen, amo na daytan. Tadata ka nga ron ti mga asikaso iti anak na. Naibusan ti allowance ko, Auntie Elisa. Kanya nga ron ti maramidak no naibusan. Kuna ngamin ni nanang abumulodak pay lakada kayo. Bayadan nanto kano. Ay na, ano sampay laang tanay awam matpawit jainam. Mabalin ka di ang mga laak-laangan iti sabaan na lingta. Ta iso ti balon ko iji pagadalan, Auntie. Mga lakang may salang ha. Di mo manan ibusan, tanay. Awan makukwarta tayo. Uray tadadak ka la sa badagi jay. Wen, Auntie. Aday may nagsingiri itay iji pwesto bakit Asino? ninana si Mang. Agrekreklamo ta saan kanupay anabayadan tinateng na kat 5 bulan ang tinapalabas. Talaga mo, dadya bakit? Di makauray mo. So nakaungita kita eh. Anya nga tanong sardeng tan tinegosyo ta bakit? Ay isa na mabalin. Bayadan tapay nga umuna dagiti utang ta. Sigurado akamaton datan o itarayan ta. Madamot ti ipaw-paw ni Mildred na kwarta. Isulangan ti ibayad ta Itan niya pala agapong agbampannog tang agtrabaho nga. Agyamanak, tinaklon nakmatlangan, Mildred. Wan, Jimmy, makatawanan nga agdataton ka kanya. Panagkunak, kat panawanan tapno aklonan ka. Kasano? Agawid ka itaatawan? Wan, agbakasyonak, Jimmy. Si Kangay? Agawid akmatan iti mabiit. Diya ako nagsubli dito abroad. Taag negosyo akon. Kamaudyanan na nakabayad tamutlangan iti utang tabakay. Naimbag ko nam tadaempaw iti kabsat ko. Kastoy gayam tirik na. No, ad na maipaw-paw ita kwarta. Kat anya ngayon ti sumaro na ayornungan talakay. No ngay lugan man. Sige, ibagak nga ron iti kabsat ko tay renyo na ti kontrata na. Wait. Sana mabalin nga agawid ni Mildred. Tanay, awan pailat lugan ta. Lakay, kasanungay. Agawid mo kanon ni Mildred inton umay abulan. Anya? Kan adamo gaya man nobyo na. Kadwa na kanong agawid tayam amo na kadata. No kasta.
Makiasawa manan. Diyak mo ano niya ti plano na mo titibiyag na. Makiasawa man siguro na. Kat inton masikugan, itarayan damanan. Natanggan ti ulo na talaga. Saan ngagnak-nakam? Kano laang idi high school kayo kin ni Jimmy anya balasang ko. Wan nga rod, nana. Nagpartak ti panaglabas ti Aldaw. Bumakbakit matanda tao. Kat, adda ka di pa'y plano nga agsubli jay abroad. Wan ko mga rod, nana. No kayat mo. Di oray ag nauden ti anak mo dito'y balay. Tapno at damot kadkadwak. Awan mo't ngamin ti apukok. Ha? Di ka madanagan. Tadyak baybayan ti anak mo. Sige, nana. Pagsaritaan minto kini Jimmy ti may papan iti day taabanag. Ni Jimmy matakadwa Mildred. Iso tinobyok manang. Anya? Kinapudno na. Ijay abroad tinagkitaan mi. Anya? Wan manang. Ngam saanin nga agsubli ijay abroad. Kat si Kangay. Anya ti planom. Agsubli aklat na manang. Urnusak lang ang dagiti papeles ni Yana. Ha? Papeles nga? Ag-transfer ni Yana iti pagadalan. Ag naud iti ayanda Jimmy manang. Anya? Manipod ita. Dito yan ti balay mo, yanawan. Wen Lola. Balay ni Uncle mo Jimmy da ito'y. Iso a balay mo matan tamay kadwan nga amam ti anak ko. Agyaman nak ano welcome diti balayo, Lola. Di ka matanagan. Tanood da ka manan iti abroad. Saan may abaybay ang ti anak mo? Agyamanak Jimmy. Di ka madanagan. Taagawid akton kalpasan ti sumaruno a kontrata. Sige, sikat ti maka mo. Tapno agdeden na tayon, kalpasan ti kalay satan to. Natang manen ti masida. Awan karne. Ay kataganos ka, alakay. Awan nga rod maramidan tayo. Awan mo't tan dyan negosyo ta. Kanawanan namnamaan ta nga ipawit ni Mildred. No, apay ngamin ngay manugot kang agnaad ti kanakam iti ayan ti nobyo na. Awanan isunan ti mairano di ti sweldo di kamsat mo. Tapos siyempre, anday jayan ti anak na. Jak nga rod nalapdan. Jak kumakayat angam nagpilit damot. Masapol nga agsubli di ka anakam di ti balay, Elisa. Umay kuyawid ni Yana, Jimmy. Ha? Apay manang? Kaanakak ni Yana. Dakdakkel ti karbangak iti kaanakak ngamda kayo. Nagsaritaan min ka ni Mildred day tamanang. Auntie, adda kayo matkayam. Wen, tao may kayawid kaanakan. Agawid tanwan. Dito yan ti pag naadak, auntie. Anya, delikado ka ditoy. Saan da ka kabkabagyan ditoy? Amangan na niya ti mapasamak kan ka. Nasingpat mat da Uncle Jimmy kan Lola lagring, auntie. Iso sorry. Jak sumurot ka da kayo. Ayan nga ni Yana. Di mo mat kadwa bakit? Di na mangarod kaya ti sumurot kanyak. Awagam di kapsat mo. Imagam nga amangan nugun dawayan ni Jimmy ti anak na. Naglagi po na ababae di anak na kan napintas. Aywanan niya. Ha? Madlaw mo nga minasana mapagtalkan ti panagrupro pa da dya Jimmy. Mildred, awan kas ta agsakbay. Di mo lam mo. Napintas di anak mo. Ang mga numasulisog ni Jimmy. Kat pagaramidan na iti sana may parbang tanak mo. Nasaya at atao ni Jimmy manang. Di na maarami tikas na. Kamaysa, kadwa namot ni nanang na. Apay di kagbuybuy ay tinios. Nagado ti ubing nga magunggon dawayan ita. Delikado itan ti panawon, Mildred. Manang, Isong agpanunod ka na imbaga. Pagawid mo ni Yana dito balay. Nakaawag ka mat Mildred? mabalin ka di nga itulod mo pa'y laang niya na iti ayandama ng Elisa, Jimmy. Ha? Apay ka di. Nasayat mo ti kasasaad ni Ana dito balay.
No di mo kayat, ibaga kinimanang taiso ti umay mangyawid iti anak ko. Anya? Ita talag sublimanan niya na diti balay. Doon doon niya tamanan bakit. Wana, sana naparikot ti makan. Tadatamanan ti pangipaw, itan ti kabsat ko iti kwarta. Naku nampay. Ay, rumwara ko tay nakalaan ti pawit ni Mildred. O sige, gumatang kan tungaro diti na imas ama sida ha? Wana, automatic daytan, lakay. Yan na, umasidag ka man kanyak. Ha? Apay ka di, uncle? Agtugaw kay ti abay ko. Apay ka di. Aramidak ngamin ti homework ko. Saan man na natangkan ti ulom? Naimbagak na umasidag ka, nawatam. Apay akas takamatan, uncle. Nagpintas ka yan ha. Bayat ti panagdakkel mo. Ad-adda alumaplapsat ka. Umay ka. Pangasim, uncle. Ibatam timag. Ibatan na. Ditakan! Yan na. Masapula may tarayak ni uncle. Ni, sa dino tayan ni Ana, lakay. Diyan mo. Sandalang mo't di tayo tayo. Awan nga rod. Mga nagtalawon ah. Itan niya kumaga pong agtalaw ngay. Inong tamaya, wanwan niya. Saan? Itan niya kumaga po. Dinakman pagatapan iti sana nasaya at Elisa. Anyat napasamakan ka, apo. Ni Uncle Robin, Lola. Apay, anyat inaramid na kan ka. Dandani nagginundawayan. Anya. Ay na, masapol amaamuan ti inam da itoy. Pagawidan niyo kuman ni nanang ko, Lola. Pangasyo. Sige, apo. Taibagakan ni uncle mo at Jimmy. Taawagan na ni nanang mo. Ayan ti asawang manang. Ni, adakan, Mildred. Simbangpit ka magkaya man. Ayan ti asawang kunak. Awan ng puso. Kasanun no nagbaligi anang gundaway iti anak ko. Elisa bakit? Asino ti... Mildred? Ipag. Inong panagutan. Mildred, ading ko. Pakawanam ko man ti asawak. Saan ko ngayon gagarat ti amin, Mildred? Oresyak. Diyan mo, no apayan naaramid ko ti kasjay. Nakainoma kami ni Day. Uray anyaw pa iti bagbagam. Ituloy ko ti darom kontrakan ka. Pagsasaritaan tayo kung may tinasaya at dahito yung ading ko. Awan mo't sabsabali kada tayo. Daytakad nga rod manang. Awan sabsabali kada tayo. Ngam apay ang naaramid ti asawam ti kasjay iti anak ko. Uray, saan mo't ang nagbaligi ading ko? Nagbaligi man kansaan. Agpadalat ta day taman. Kat pang-asim ta di mo kanunungan ti aramid ti asawam. Nagtalakak kada kayo. Ngam anya ti inaramid yo. Pasensya kan, Mildred. Pakawaran na kuma. Pangaasim ading ko. Di mo patuluyan ti agdarom. Kasanuak laangan awan ti asawak. Amumot nga awan anak mi. Lading itak manang. Ngam nakaikadang akon. Agdarumak.